Igitondo cyiza nshuti bakunze mwahisemo gukurikira Kirehe TV Show aho muherereye hose, abari mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ariko kandi hari n'abadukurikiye baherereye mu mujyi wa Kigali. Turizera ko namwe mumeze neza. Hari n'abadukurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, namwe tubifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buteganya kurekura abantu 15 bari ku rutonde rw'abasabwe n'ihuriro AFC M23 ariko batarimo abakatiwe igihano cy'urupfu. Aba bantu bakuwe mu magereza ari Kinshasa aboherezwa mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bamaze igihe kirenga ukwezi bategereje gushyikirizwa AFC M23 ahashingiwe ku masezerano yasinyiwe i Doha muri Qatar. Komite mpuzamahanga y'umuryango Coloxlege ICRC niyo ifite inshingano yo gutwara imfungwa z'intambara za AFC M23 n'iza leta ya Kongo. Ku bantu ba AFC M23 bakuwe i Kinshasa, ICRC siyo yabakuyeyo ariko iteganya kubakura mu mujyi wa Beni ibohereza mu bice bigenzurwa n'iri huriro. Leta ya RDC yemeye ko yohereje abantu i Beni, igasobanura ko kubohereza mu bice bigenzurwa na AFC M23 byatinze kubera impamvu z'ubuzima. Ibice bigenzurwa na leta mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru byugarijwe n'icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Bundibugyo. Ibyatumye AFC M23 ikaza ubwirinzi. Anshuti bakunzi mwari mukurikiye aya makuru, ni naha inkuru tuyisoreje, ariko kandi tubararakira gukomeza gukurikira ibiganiro ndetse n'inkuru tuba tubagezaho. Mukomeze kugubwa neza.